Miega dogu egbaji menyata fake na lenye menyatwe ya but Torgbui Akorsu adelia do fe ko pom na lenye Pan Africa TV egba me vagbo le wa fema me vagbo lo do fe ni menyata fake mi le hafi le TV pom le gafofo ya mo bo me di ma fo nu plo gba aba me chichi aba ohuntato alo fie ena apotokla po no no anyi onu anyi gbaji fa gbogbo vai usubo mawo la leke watenwi yi udobubu na mesia mele duye mule ye wa mawo yira plevinyon vire kape le vimaji divo megba medidio apotoku alabo va so apono enyere via le mawo fofoma ye ke de via chi head the school ejirawo kesino nu yo katan le si hedo de via suku alabe de via do suku fa kokofa kakiaka ma uvenu alabo pomo ide yevude va no tepe ma pa gbugbu bonu kuto ya afono ya melo na be ye no ikakpo ejia never tepe ekelo eno tepe ma be fa wi aton eno yo na eji gbulo ne betepe la yere ka kuyeli itibi ya bakwe evi kele si kaje vinyonu vi ke ojia at least ya po de via na po pe mama afia ku evi amanamu o leji kekeke gbereka evi awie yo gbona no aba fifia never srai e ke no vado egbote pe ma ejijo no evi ke oji evi ke ojinya no afa mama yo fi po mama ejijo ale gbegbe o no fi domlete grandma ejijo de via vanui comme doji jona nyonu ye fe vinyonu vi kele ye vuma odenye be ne kpo eno apo nonno me kama ula ekpe ehune egbulo na be se no wa blataku awala anu bubule noji awa ikpli enu yo katanye vevesese adena eno a gbereka jogbo foito ya apono ya enu yo wo kunye be do ko yo no a ye ko glone be yedibe wa pakionu alaba ya kple ko va date pe ke amachichiule ye vude te pe ma eno amese gomo vode via kple ko va date te pe ma ko di eno le voma ko egere vuma ko pa o kple via otro hedwoina enu ike via wo ko nyebe do ko vuvu asine eno mama eglo be grandma bye bye o kple eno otro joina kan o do te pare o no yi ho abega popure kana alebe de vija ekele voma gblone enobe ne tovoa yo tovoa yo gblone be akpene de to bia masegomo e via gblone be akpene yo bia be nu kapa kpe damo le ne ha yo be egba efia itefe ike nenye be eya ha chi abe your grandmother tefe o va kwe daraga nenye be ha chi do ye mama fe efe ko hwa tepe mano ye ha ye na koge adade nyoni via meto aga kuvuo meto aga hofuo kanu yeko onye ebublo ide magbe do vai konwa tro bublo va fama nui kamedi magbo na egba ko enye bedi nya no me kemenele gafufu ya mo yime nya gbe no e kemenele le gafufu ya mo vo agbe fe seji wo wa enyowu ma wo subo amagbe ti ade kele wa gbe me ike wo na ne ike ejijo ye ne kanu ha gbulo ne be ma wo ne yirawo wo mobuovo da mama chi ekposoro we ike wo klemi lefia ekpere nchi okpo eike nu wo mesesema de vioji popo ajanle peple pletowa ekpere nchi egba mi apodo pe ike mi doa soro zubusuto ezu ajeto agbe fese oji wo wa eleveve Akorsu adelia amada po manya blo na ne legbonye gba tu fi fata sna ga direct plafa nye kloto we wunye na mi sro nu na mi fie nu mi nu tu afadu gba mi gegegere de konu ma yes no ba mi afese nu kanye jogbeso mi afa luvuo nu kanye luvuo e mi afa gbogbo yo ke elemiama leke wo cho hel enu tonye wa doka Torgbui wona de amagbeto uma Badak bamanya blo now you amade benele Pan Africa TV na nyebeta pa yeke na le fifi la ko zube wo now alo chi jo na alo na light of anu yeke na woga popo ya makonye ba yi de Facebook na na ba di Pan Africa TV
aha alona di Torgbui Akorsu the 6 emi akpoga like me ni okata won mi le tepe ya kale yevu da yo beno yi de tepe kemi yo na ba YouTube ni okata won mi la ele tepe ma fifi le mi Torgbui odo motor ka ekele mi agbogba anye nana ojam frama agbona en fifi ogoma mi egoma jega kle dere kuku kenye be wona e wo mi le gba dojijo na wa pepere nwie na wona mia neto 0243 408086 0243 408086 badak banya gbo na Matthew amatefe yawo gi chokosra eve na mi 20 cedis ye na makanye miato James K Saba na mi 20 cedis miato iko na be agbono amuzu na mi 10 Ghana cedis ye na makanye efo God's way dagbi 10 cedis ye na mi bless sedua na mi 11 cedis ye na makanye miato iko na be David amateku ikel hohwe udo penye palomoto na mi 10 Ghana cedis kosira me mi gerofia ye na makanye miato belinos do vojogbe ikechu alakbele wona le amasa my 21 cedis ye na mi madakbe manya gbolo na mi afo Wilson doji ikenye agavao ike nyia na gbre ne be ho amawu na yire na makanye miato ike miano ike we na be patience afi ahia cedis ye na mi ye melakbe demna Cecilia do amakpo ikenye juja ovo akuforidua wawase nele managbe fianyi wo Kenneth Chaoji Kujo 20 cedis ye na mi ye miato ike we na be Anthony Kokukpobi na mi 21 cedis efo ike we na be Anthony Yao Segbe 20 cedis ye na mi le mokpom na gba jagbagba be amade hana sewu ha won kogba le Pan Africa be naga Pan Africa TV nana ye do reason now ya eyi melansinyo nana mi afo nu cho dre kuku nti gba mi gegegere mi afa amagbo fefia ma afi mi agere mi afa soro de kple vosasa kple to magba nanye be amade le dre ku esia yiku eno wano eto kpom le dre kuku me eji nuka wonye bo dre kuku mo wa agbo maso agbo ma ya no reka le di le kike no ma ya no mo no ma ya no ji no mo le kuna dre kuna to yeah le kuna dre be kuna da le kuna dre be kuna enla se pakpa ne agbo no ma ya so no mo ene yingo vire la fama gbedu ene yingo vire la fama gbedu ene me dre ma kuku le to wonyu ne to fi be pakpa eda to won be pakpa eda be eto hihia mun pokpo eda mo jono pakpa mo jono ye eto mo jono ezo tinya jabe hakona ko tene pona mura sewlo mpofu no ba gbe amelele ya ma ya jo tinga ka yire mavo anya ba sewlo mpofu no tanya ba la chonti kaba na churenti kaba mi te pema vage amowa no kplom do le dre kuku me ne vagbe ko le dre ku ba mo le kploro la nloma icha pakple etufufu amowa kploro atokpacha la ku drebe ikpo enyi icha wizona icha agbe ameleva enu ma to chinamo enu ma jojinamo le onyicha vokwa ko dakpo nana nanyi be amade le wodim fifi la nana ojamframa amade le wodim fifi la ya tepe katutu amana kpole na mele le nya dififi abe nya fifi so la bera campo le do la bera campo kapu miamo kapu no mai malfima yeah la yo le yo ko la quarantine na yo ko la quarantine nana pe number nye 0559 449221 0559 449221 ye na makenye 0532 618080 0532 na marele wojima tepo mai kekegere nchiudu baje mi yiji pele amagbe wo fefefia ala ba yi masobole asigbota mi yiji pele amagbota na nyebe nye modam do wala wole mi ekpo malo le mi nkosema no je amagba ododo lam ala ba ekekeva na na fonu chu entinam amagbe ya uyo na ba jeje kuje makpa dokai odana amaya adena edi na menti agbo la vivi
nye nya gɔdzela le ne nya ma de ƒonua amewo na si amewo ase no ne wɔ nua le wo nua na wɔnua do la dzidzɔ do na dzidzɔ me na amewo aleke wòle be woazẽ ama ya enyo wo dane le ayi gbɔ ma do fɔkpɔ il a ƒonu ƒone ba agbea me va ɖe ya se vivi le agbea me se be ya yi ama nene yase vivi le agbea me abe ya Ya yi ama ama ya ne il a teki il a di eze ok eze anyikɔ ze yeah il a va kɔe le me aku tsi kɔ le dzi fɔfeme ko le ne fɔfeme le ƒo gane fa ko la li ne ya li la ku ɖe ɖe anu na kusie da nu anu ale ɖe ele de nu yi ko di wo tse le agbea me asi wo la ke wasi wo la ke mi yi ɖe amagbe bubu mi na mi yi ɖe amagbe bubu eya nye dzodzokudze eya nye neɖugbi menya leke mi mi yɔ ama ya ɖe ama ɖe me wo yɔrɔ be xɔgbese xɔ gbese ok ne enu sesẽ ko dzo yo enya yo esesẽ no wa la tɔ dzeku ɖeka ave da mama aɖui kapi ya nya gbe la gbɔ kple dzidzɔ matsi me le gama ya gbeɖegbe matsi me le teƒe ma gbeɖegbeɖo ke mi movie ɖe ŋgɔ miakpɔ la be amagbe bubu aɖe gavava ge amagbe ya mi na miakpɔ amagbe nyuie amagbe mi na miakpɔ woyɔ be awudi da ʋa me tsi agbo me tsi agbo amewo yɔ be hivi amewo be hivi amewo be kpavi le megbe amagbe ya na gbe seŋu nɔ wo le vidzidzi le wɔ atike dokpe le wɔ agbenɔnɔ dokpe la di ame yibɔ koklozi ɖeka kutsetse ya le mea kutsetse ya le ŋutia la va de akɔ de koklozia me aɖe kple koklozia ebi ne koklozia ŋɔ ge ŋɔ gbe vi ɖe ya tɔ kutsetsea de me yi la ɖe ne le ɖe la ɖu gbe ɖeka wo ɖuna zi ɖeka egbe ŋkeke wo ma andre la gba ɖu zi ɖeka koklozia aƒeme koklo alo yevu koklo aƒeme koklo kɔ wɔ ɖe ok le ɖui nenema zi le ɖui nenema egbe ŋkeke wo ma andre la gba ɖui le gba ɖui egbe ŋkeke wo ma andre la ɖui ok kike le wɔ amama la do ŋgbe la fofu xixe ke wɔ amagbe ma ala kpe ɖe ŋuti wo be na fofu míeyi amagbe bubu gbɔ nenye be amagbe eɖe bubu aɖe galia eya wo be dzogbegbalẽ ye ma dzogbegbalẽ ma me dɔ yibɔ wɔna sugbɔ yiƒe kea edzrana ŋutsu me ɖo edzrana mío ŋutsuwo míaƒe ŋutsu ɖo ŋutsu me ɖo la nɔ ŋutsu me fain ame aɖewo gblɔna be yɔ mesi ƒe gbe ta medo taflatse menyi bana mɔa edzra ŋutsuwo ƒe aʋa ɖo ye ma menyi bana me sisi wo katã ne kafla etsiwo vana vɔa meti dona fu ok la be xɔ kea la sie ma ƒu le ƒua la di atukpa lelo alo rɔba ɖe yi la fe kɔ le me la klɔe nyi ɖe la fe kɔ le me le fe kɔ le me la be dze yovo ha yi la kɔ kɔ ɖe dzi yevu ha ne be yevu ha be ha ka o enya ha sesewo enya ha sesewo ok yi la fe kɔ ɖe dzi ye ma enya ha sesewo ye ma la kɔ pites ok yi la nɔ nu wole le nu kɔ srɔ̃ ŋutɔ la kpɔ dzidzɔ wow le nu ma srɔ̃ la kpɔ dzidzɔ menya magbe ya ƒe woamagba gblɔm le be nenye be be ame ɖe nye adzetɔ na ame ɖe nu ame ɖe li ko be yi nɔ adzetɔ be nyu adzetɔ nuƒu do ne yi ɖe ne dama ma kpe ma ko be da la ƒo me na adzetɔ tutu me nyu ko akpɔ ma dzo ya wo kpla dze wo menyi nɔ wo kpla dze mi menyi nɔ kpla dze wo menyi nɔ nenema ke amagbe ma ke yi be ŋuti atia ŋutɔ na ame ɖe gbe ko ahako nu me le ahako ya nuna le tsɔ atia kɔ wɔ alo ko tsɔ na ati dudu ewu abe ati dudu nene ne le duku la adzɔ sɔrɔ abi nenu adzɔ ha nunu eti sese ti nu aha gble wami kɔ wɔ alo ma nɔ dudu ko magba nu aha gbeɖegbeɖe magba nu aha gbeɖegbeɖe nenye be eɖe galia ne be ɖeke me gali o aha eya amama mi gblɔna be kakle eblutɔ be nu ka nyenya ok eya bɔbɔ na nunu ne nua sem ɖe kpekpe koa efana nu ne nua sese keke sese ya koa ye fana nu edzo yo vedu yo gbɔgbɔ yo ne wokɔe kɔ da ɖe kɔto me alo wotugi wo le alo wokɔe lé le asi ya ŋgba tsɔ be dzoka wo dza yi kama me dzoka la va gble nenema wo wɔe tse ma vɔ afi na li kple asi ale be ne wo ŋuti ne kɔ ŋuti wo la kɔ mana magbe wo se klɔ na ŋuti
ala be amagba mi no blonga ke zigedia ala be mi adem na onwi na nchuno nti o mako ne lela si anujuro nyo mele ne nyono nti mako ne le anujuro nyo mele aha ta ebe amagba de sia de ya nti urura ko kafi na gloria terenti ala be kafra ne dokplo nchu alo dokplo nyono a na melechiwo majibe na agbo bi la magbe dam aha oda no le amonyo edi wonye nana medakpo manya global mi ewonu ya medibe mi ayi mi agbo mi nam adawa hofo over 2 minutes mi akose haya na mi gbova nana ojam frama letefe ya mi afa kapo jesi onye 0243408086 mi afa pepere enu ya anye ya pere mi anti alabo wona nana mi anopopom 2 minutes magbona dakbe be mi trogbova amado be tonye be ha efo mi la jijom na made amare ha tonye be enu yo fie mi la yele jijom na ma me dakbe manya bro na be na no zima mi gava tu nenye be enya de fo no susu ye ne tibi abie mba bia de sia de alo abie apoto ye kele gbonye ba bia de sia de wo ba bia ono 0503 447550 0503447550 choba bia otutepema alebe nana ojam framale tepe ya elengudogenam ne mi gede chiama mi atogbi kenye boko osofo kofiche ahaji plepe amachichiu le nyana duaja na nya be fe ya mepe azan ke yoduna na togbi chalia eleji leti eveliama ke jogbovoye ke vadu taranye be enyichu yibo ke yo chodu na za enyichu yibo no aboma yo yira botogba ebe nyia megala bomo enyia do bu doziu leke ohanyo amareke menya obe yo togba be yo ne degbe fa ne du aja wanya be enuye jojomye ya enyia mabu tepe yiko la mi gbuglo kweve na menyo wa amachonu wa amareke maton agblo eya enye gbefadede yakocho miatogbe boko osofo kofichi ahaji plefe amachichu kata gbo lega popo ya ma na mi gbobe amagbe fo dowofa eli hama amadelia esura magba amadelia de oji de amagbe dowo ma amayo jiwo de amagbe dowo ma wo fa nyawo le fofo cho ba ma de ke be mela amagbe sro be hamele do dam na me le gafofo ye mamie le fia e ganya over sesem afina yida magbe do fada elebe na amade na dida se chute pe ke na yi nanti be me de po te alo lenye ya
te fe ke nya me courage le do fe ya yenye Oja Power Herbal and Spiritual Center amagbe abale kan ofia magbe le te fe ya na ne do te fe ma ne na matututu ye wole ne do te fe ma ne nye be amade ne nye ke wa fogba amade ne nye ke gbagba do le fudem na ke yo be stroke amade ke ne nya le gapopo ya ma yo medu amekui amade le adudo veve ko do na la adudo do ma e sia veve amade le ha ejidon etoko enyeji ejina no fam ejina no fam eya wo katanye amagbe fe moye ke jimia to be wa denu mo la amacharo lia na nuge ajujuge egbogbo gava vonye bo da magbe cholo do da ma eduna ye edo afeka ehona le gapopo ya ma ojam frama for do fe ko yo be Oja Power Herbal and Spiritual Center yenye do fe le at the moment no la magbe do fe gblom gbogbo me do dada me la bale ke mi chonu no gblom mi no ro jamanya no chu gbogbo me no nti tanenye ba ma de gbogbom be menye gbogbo me do la nya nye do fe ya lo nenye be prayer camp ya ne va ale gbogbo me do dada me le bobo ni mo ele ba ma na nya no chu gbogbo nti na jewo le fudem na wa kadodo na no amakla jewo doma gbogbo menye nunyo chonku he kpo na abale ke mi no blon simple no the fake na yire gapopo ya meklo gbogbo menu wa enye Oja Power Herbal and Spiritual Center ofe kapo jesu je 0559 449221 0559 449221 ye na makenye 0532 618080 aha bedi mazamon popoe adakpe gama nyagbolo adenemia foike yo na be kosi apajago masenko didi pa 21 cedis ye na me miato Victor Nyodeka na na me 15 cedis benya be na la dwapom ye na makanye miato iko na miafo iko yo na be Courage Kobla Tobo 21 cedis ye na market Jito Benedita mi dada ye agbagba jempa me na uteng na mi tenga na cedis afo John Kobla Nhoho 18 cedis ye na market for Wisdom Duagboji 10 cedis mi afo iko na be Steven Amuse 10 cedis ye na market afo Emmanuel Ahiabo then I mean 11 Ghana cedis. Me and Rebecca, I'm a 5 cedis. Yeah, the Kenya Mauli, Sukbenami 10 cedis. Mansa Ablima 30 cedis. Yeah, the Kenya Emmanuel Kofi Akrubi 10 Ghana cedis. Me and Janet Kisi 10 cedis. Yeah, then I mean Yao Auku Bo. Then I mean 5 cedis. Me and Noiko na be Felicia Ahiaho Yao. Okay, Felicia Ahiaho Yao 20 Ghana cedis ye na mi egba asuso to wa mekele nyepongba na be view alo fu mo wa se ha won ko gba TV jibe ne pere Pan Africa to fo wona e ko yo be Dumenyo meso afo nye fa ofo program a jagbabo ha won ko na di egba na amuwase nyafe kafo jesi ike na ton akperemia tinye ike le TV aji 0243408086 0243408086 nana ojam from amitro bova wole gbagbaja meje mia fonu cho mia fe agbenono le mia pa agbenono o mele keke ya menono ese mia fe luvo ple gbogbo enu eto yo nuka wonye ye dokai wo wo ple mia magboto akbe wole do agbeto mo nu yo glo livori ni na ti trevifia le jongole le ko la po ba la ngba yo yan ba agbeto yo ba livo ne le yima ka ko kploru ne le ku mi kpli ya flim aya ma yi na kpla mareko mi kpli ya yi na sere yibe dinanu lui la jolojio le TV o me la nyon agbe me le va la nyon la odo akpota na enyo se mare enyo mi ke le jokple va ki khaya ma enyo se ma in do la o na ne la jolojio la va gble no le direct kuma alo la na banti na la sebe na ne ya jolojio enyo se
Bogbore, a ya jifubel, a legi. A moment to my warning me. Do a yam batonti. You yam bogbo, yam angels. Bogboy a jifuyal. A ye mamma yikable, kaffle vak be at tomb. But well a vajat dava. I look kaffle vak bear, man, the jolly ya no talk, bokaka. And na ye kill a turkey ham. You yam bogbo. A ya jifuman. Ne vaudou, alors le fifi. Le wondo, le vaudou, alors le taco, la filia. Bogbo maye ou lena. Ou pas que vaudou pour la nouveau. Bah, à America, a wonu avec un jaco. Bogbo maya dit au fi que le léa. Bogbo mal avec le vaudou, fi que le léa. Bogbo nanamo, ne vaudou la bleu tio, alors bogbo rak bleu tilang beadia, bogbo nanamo. Ok. Bogbo mai na mota un mois me tole mia me tonti le ki khayama so ya ingbe di me va nyi on blola livo no wo nde kplu la ingbe di wala le awo no akple ne me le do ma se va don akple am livo ya kuna akple am gbeto gbogbo ele jifo na nu kiki wole le ki khayama ya yi wona contact. Wow. Emanyana na ojam frama pe gbesem nele. Julius ebma bia bede leke ma wo hafi a solve problem abe promise and fail na madung benam ko maji wogana mu na me doge kpla me keke ko le nya sina kaga kpleto to no mo to gbejojo ma te fe wo le na yekwenye oja power heba and spiritual center ule kasua o number emi ko dare ke na povai te pe ma kwe na yi manye nu nyo mi blogger radio ji alo tv ji fie be wala ke na wala ko na mi ajego mala esrode de le blema esrode de egba mega sosom mi togbu o me die sro ple gagbo buare ko gaka mi no nti wotan de nyonu eve eton enne onu afere kama efe gbugbu akuye va cloud dum egba mi va le sro dem agble gamenye view fifia mi va we ale gbugbe ha be nyonu de ka ntu de ka kake still esro de fa manyunyumu le esro de fakpajia le ka wocho hedie sro ha fi esro liek le de konuma bo sro de ya fifia de ko mi va no pobo no ki to chine ma ba pole bo sekure sro de nti ke mauga o ki here e to sekure no pepe nti mi atogbo wunya na pobo jinu ya ma mi le fifia ne le bi a dinon fifia ri non ma ele dire ko sire ma le dinon ma ne gba fakpo ko sire ila pele ta ne gba fakpo ina mi atogbo ri no ne u dinon ri un chura no ma gbo yi le dore le la no pe non ma fakpo fifia nkekele numunti le hikama ya togbo nyanuma ta na dinon ri adula wo jinu amaton kapi non malati agere gbolo khom alola wo jinwa ma ade alola wo jinwa ma sheke alola wo jinwa ma yevu okay kapi non mala vatbo okay ne me le gbogbo le se le sro de me nti fa fala va mo no wa ne me le ma voilà dinon ko so gba ko le dinon yi ko kosira ma va gere ji o alola dinon gba ko le boy e mi kpli mi ve nanya mo nyi ba nyu le gbogbo mo okay nkekele non ma ti le be ya de non quoi la di quoi la ti lono wa la neke ko ko se be jina mo to ne bi no ma mi nanya asroma chaledu ki ka ba se to e ma asroma chaledu ka klan de me le fa mi adum bagbona na ekponyonu odo jijo na be ade yo eteteranti ye di nyonu awolo ele bo ade jinu to hafi kapi no mala vakbo ene me le bo se mi ma ki ka ba se ma ama jina mo to tafi be le jinu to megba atwa wo nyonu ma kwenti do la ti wono ma tinu na wono ma tinu a jina ma de e megbe hafi kapila we bo hafi na agbo bi adokplo nyonu kwa at least kra le bo ade le titon eru adako e ma de le titon a ne mi de so ajire wo maso ko na so do pe ke so kla ba kla bibi se mo na so do pe do fia be susu ade da megbe na nu mo alo de fia be hika me ne ma ma do do ma bo me gba ma nya ma pata yin hihia mo dodo ma ta mau ga ile wo ma nya ba me amagbeto wa ma nya mo sa me nyo tala o wa magbo da ni be wo futa ta ma amagbo ko la ko le chi kwa so do pe afa no ne mo gba o ki ka pere ti ta ne mo wo hihia ni me amagbeto ma anya mo gbogbo mo nu na ma nya mo sa me la ti nyi
bon amagbela Torgbui relatifiant maman relatifiant ta si relatifiant tane la gazon le zon qui ma son la mele nyumu mo solo gbogbo mo nu amagbena na ba ni di le la kwa bon le nyak gbogbo fo nu ko la fia le fia na me wole ji amanya magbe yo le fia kwa na me wole ji ko odo gbogbo mo cha mo selevo ya magbe cha mo selevo ne ba le rim mietwe ko be mi dale se ma je la be nyama glom ne le fia be le de kon fa peja ne ma wola egbe nkufufu ya ma nyama sia ma eti le ala be amaroti de kutefe esro de po ba dogu nyonu le tefe ma na oji olo na didi fa anye nkeketon keke no wa do ta ema ya la mi gbele mi okata mi gbele vo fiu ke fi mi atwe be ajo ne na mavo afoka o le ba mo na de anya bola dia magbela kla fono do klo na fona ma udina je bakla mawo wakra fona ma anu mo to bia na be yele wo magede o magieji onu ye hia kwenya bel na yede o Power Herbal and Spiritual Center ikele kasua na wa wonti do na kwa ko magimi afonu chu afa wowo ble avosasa hanti egba zigedi ya obo uwa fanama laka ucho he wa fanama ala be zigedi akpobe anu wola le ko foridi atepe ya amebe no wonu na ya role yevude alole angloga ko bo odogara ma we na le tepe ya ele bobo ne ma na mele bobo ale ka ucho he wa fanama kaflan nyato huno kaflan na bi ne awo wa fanama de amomono na moji wona fane na huno re bla bla ma le po ma pele popo ma senti ame adu la gbova wa fane huno la ya magbolo ala mana ba mo bo mo la ya me gba be wa fane le ma po mo ala ba mi ti huno mo po mo ayi gbo ba wa fane wa o gbon nde be agba huno o do agba toro gomo o do po re dari po mo la me ma po mo okay po mo la me ma po mo ta ma ti be wa fana me ma po mo na huno re ba wa fana la po mo na wa blo le sele ko afan wi na fa huno agbo ave wa fa la hwe am gama huno antogbo wo na fa na huno atino mo le moji ta no tonu da ba ipo so mo alo ipo mi yare ka ta no do galo da ni ya wa fa ya no subo no le gbo blo wi afa mo ya wo to no mo wo na to mo no be afa wo anu ka tututu nya afa wo na afa yu mo lo ti mo le so tu va ihe ya mo lo ti le so tu va ge ya mo fi be ko Jehovah gbeto ya ma mo eji na to ha fi va gbe ya ma enya fa ta elebe na jesi ru jesi anya nu ike na du ni tututu la du awi la do ni le nyo kono kola ike awu kola blanka ke de se de pe no be du enya fa wo ta fi be no wa fama do fi be huno ewe aloboko e wa fama na wa atenwa fia obe ndudu ya mejebe na duo uno elebe na du ya na pa fa huno to ole afa huno to ole o wala gble no amoyelo sura fa no afa huno ogbo sura fa monyu ba mare ya magbo kun keke to kwa anya du tete ko jo ija olu to ole aya magbo ma de kekere ko kwa anya du tete ko papa ojo ija to be do mo polipo be la fa ona mo eja le fo afa no amoyelo no afa to gbo pla flan no afa huno ogbo to ibo so wa fa no tututu bo so nya poli dua na yo wa wu ne yi ogbo no tetu no po a di o te no tututu a nu pepe le tutete am nu la nyu kono nu ma du agbenu no ma zan nu ke se ke ji la wo ki ya ma do a fa hu no agle na ma vono zu bona amem nya fa wa ma ti le gbogbo no ke nu ma wo no ko nyu ma la wo afa no la kokoju ala se du ama te ma nya ti le du ama ya ma nyi amadu le ye fiale be ka fa lo gbo wa be soro agbele na soro gbele afa apunu pupuru matiza mo nyo mo nonwa ayi ntu gbo ko nyu gbagbele na ntu nonwa chontu fo nya ko ya hikamta ada fo gbe anya yi upulu soro gbelo le khoma yo be ne la mo gbo ko le se jina mecha ada fo gbe ta afala ru anya fama anya de ke dua nufu mo putu am gbetonti ru anya nu kapia no afa o
Mo ne na fa na mo vo afa ma no do na mo. Anu afa won va fa me do wo gane amoma na gbefienyi amayo kata le mianti boom le Ghana mi la na na ma de 10 cedis a mele bobo ne mo lo. Precious agbogba 20 cedis ye na mi. Bright pata 11 cedis. Sechofia Jamasco Sedwamela wafoto ena mi 10 cedis aha ano na na jim ebe ye yo alebe ne demene voiva le no adima me pom ela magbare mi fonu chunti tani mi kpa vo na donku ji no alebe mi afọwed ama mi afọwed ni Sechofia Jamasco Sedwamela echo mafi dugame ena mi 10 cedis efo Godfred Adudua, okay, then I meet Ghana cedis. Ye na makenye miato John Tonye Wonya 11 cedis. Mark kweku nkwa ekperentia Mark mekpo nkonyu meteyo yogota no na kperemianti 10 Ghana cedis. Mazim Edem Sowo 5 cedis. James Jikunu 11 cedis. David Hofleku okay, Hofleku 20 cedis. For Israel, Nananu 10 cedis. Anthony Kudiabo 10 cedis. Salamatu Hlobu 10 cedis. Francis Bome 20 cedis. Bennett Mavo 15 cedis. Ye ne makenye miano Lucy Jamesi 50 Ghana cedis. Awoto me va me glombe wa maga wono susube mi le yepomo to wonva alebe amowa se wo ha wonkogba me na kpele pan Africa Dumenyo maso afo nti aha jagbagba be to wonva ne na kpere mi anti hafi wona na wunu nana obe oyigbo na be okay but be na do amayo pe ba bia nti nam that would be all about the Edem choosum. Aba ye de sron ye da sige asige ev ye play sro yo li alaba ye lo hova ye ugbo nyonu ikele nu fom ba ye lo hova ye boy kenye sra enno eva ye ugbo ye okpo asige ikele asine ya aba ye toyi ye be alaka sige nye to ye glo na sro alaba ye play sro yi va plasige ga ke ba ye sro ye toyi le nyatepe ma emegbe amedidi view kwa asige okata obu nous kaboy wacho vous dadare kokoko le film vous dadare le okuno hwatom vous dadare le gam manye gbogbare le gbogbare le ri e le ji me pepe kele le wori ya ye jana nuado gbogbo mani le wo le seji la ngbe ya diari le black blem ko fana mo sereka okay le black blem wa fana mo ya moru munyo gba ba me ajeto okay amya anyu amadia o wona kike bo seji amama po bivino fo mu avama fo mu po se ka fana mo akpo ma george ni ibe gbole ma no nyitoa lo howe la fo igbo nyitoa ima la fo igbo ba gbolare na ichori ye mesegom le dieu a dit que asi gamalabu gbogbo mo to le kike ela be machoko gboro nya banjo oh gbogbo mo to le kike mala ne lo wo le kike bo sejire mi ko le bloko vana mala kike antondo se darira ta fie be vodadade le tepe ma vodadare ko kolem ta hie bo atere no adu tele no hwanti wa gble asegon Torgbui apeno ya yonko ga kenye mediwe enfo nko ne je aba Torgbui medak bere wo adangudodo ekene choje wona goma motivational message ekwa kama yen wona goma je ga mo story are mo ni are ebe medak be de wo adangudodo ya ta mejago de fonye sroji afa gbogbo nye ya bele jim be ma de kukune ni matututu fo nyemenya te fo ekolo aba yeva no ye fo srogbo le fe message yo ngro kwa fe be ko wu school no secondary school no eva no fo akple srogbo ana ogbo fa gbogbo nyon kwe aba no vienne vo megba ayi ko ba no te pema didia eva no jere dem esro fufu akple sro adomi alaba fufua va no viaji dem
le dzi kakakaka esrɔ̃ ɖe ƒe va gblẽ ne nyɔnua Oh. ta hafi nyɔnua ne wòadzua ebe nyɔnua gblɔ na ye be eda kpe ne be nu nyuiwo katã ye wɔ va zu vɔ ne ye Oh. vɔ yeƒe gbedodoɖa kple yayra ye ke kɔ gblẽ ɖe ne be ne ɖe srɔ̃a esrɔ̃ ɖe ƒe ne nyɔ nɛ ebe srɔ̃ enelia dzi nye ya ye le gake still edzre gale teƒe ma Matia ne gberegbere. Ekpɔnu yi gblɔ mi le ma be amea le srɔ̃ɖeƒea ɖe ele wɔwɔ le ŋutsua ƒe se dzi. okay Ekpɔ me gbɔgbɔ ma le. okay Ta gbɔgbɔ ma le srɔ̃ɖeƒea. Ke nu gɔmesese nya mi le srɔ̃ɖeƒea. Yi me wɔ le sea dzi kɔ gbɔgbɔ ma kɔ va o. Yi ta nye gbɔgbɔ nyui kam. Ta ne wɔ ame ɖe va gblẽa gbɔgbɔ ma ya ke tre le ŋuti o. okay Fi ɖe kpekpe ke le dzi kɔ gbɔgbɔ ma kplɔ ɖo. Fi ɖe koa ma ya fi ɖe ka kpɔ dzidzeme le agbeto ya mo. Awo gbɔgbɔ ma ya le kike me. Nenema wɔ xixia me. Nu kpekpe ke le nya bi le ko yi le kɔ veve ɖe be awo nyi ɖe koa yi be gbɔgbɔ le kpe ɖe na me ŋuti. ke nu ka wòle be wòawɔ fifia Nu yi me ɖe wakɔ le ɖa di mɔ na leva gbɔ le va gbɔ nye. ale be leva gbɔa gbɔgbɔme ƒe akpadze Ma ne kpa kudze ya vɔ ne sɔ mi le woe ya wɔ. vɔa míadze agbagba be míawɔ research Tututu. míadi nyɔnua ƒe mo Tututu. akpe aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Daniel tso sogakɔƒe ebe amagba ɖe yi ke woyɔna be lafi Lafi. ebe ne dzesi amagbe ma lafi Lafi. ebe dɔ kae wòdana Am lafi ya asi yɔ yi me nyi. asiwo wònye nyitsɔ kɔsɛra gbɔna dzagba be nakɔ ɖe ve na mi ne be menye be ye ɖeka ye le sogakɔƒe Daniel ye le sogakɔƒe ɖeka ko ava nya amagbe ma ava zɔ abe nu ene Daniel edi be ava nye nuka selfish megawɔ selfish o aha nya ne menye be Daniel wokura menye be amagba ɖeke li wo be nuka lafi ebe asi yɔ magbe wònye Si yɔ magbe. ame abe amare fi nye electrical enumɔ tɔgbi me yina nana o jamfra magbo nana mie nuƒoge tso avɔsasa ŋuti Tututu. no be avɔsasa nu kae wònye ye leke wotsɔ hesa vɔe Akpe. Avɔsasa nu yi kple be avɔsasa ɖe. Ame ɖe le dɔ le mele ta kpɔ ne dɔ alo dzakɔ le anyigba alo dzakɔ le xixia me. Eye woasa avɔ na wodina ʋegbawo agblemenukuwo yi wokɔ sana avɔ. Wosana avɔ le mɔ dzeve dzi. Emɔ ɖe la tso me eɖe tsa la gba tso me. Yi wokɔ sana avɔ le fi ma. Woatsɔ gakɔɛnsiwo gawluwluiwo yi wokɔ sana avɔ na amea. Yi wokɔ sa avɔ na amea ɖe. Woɖe kuku le xixia be dɔ ya mi ya da ɖe edɔa ne dzo. Vɔ ne me wɔe ne le dɔ dame dɔ me dzo no. Woɖe la kuku le xixia. Ne be wɔ avɔ sa ma ko le ɖe kuku le xixia. Evɔ edɔ ya ɖe ya ba da atike ɖe dzi ko edɔa dzo. Nene me le nu ma. Ta nya be le ya da dɔ la sa avɔ kapi ya da dɔ. tafi be nenye be ame aɖe bi yenye gbɔgbɔmenuwɔla alo gbɔgbɔme bi ada dɔ aɖe nye gbɔgbɔme dɔa ele be ne sa vɔ Eɖo la sa ne me sa avɔ ti dɔ ada gbo. Nu ma nana ba ame ɖewo dze na dɔ wokɔ na atike nu be na atike dɔ me dzo no ɖe. ele be ame ye le dɔ dama menya dɔ ƒe o menya dzɔtsoƒo dɔ me dzɔtsoƒo ɖe. Nke ba atike kɔ le ne. Ne kɔ atike ne dɔ me ya dzo. Edɔ ɖe ne tsɔ dɔ nɔ va gbɔ ɖe. Avɔ le ya sa. Ame la ti wɔ kple. Itɔ ma zɔzɔzɔ ma nya zɔzɔ agble nu ŋuti. Ta ɖewo ƒle mia ɖe kuku ɖe ta. Ne ɖe kuku le dɔa ta ɖe. Kapi ati wɔ atike le dɔ la dzo. Ne me ɖe kuku le dɔa ta wɔ nugbɔ le wɔ mi le kɔsɛnti ɖe mi le. Emo agblɔ amewo nɔ atsɔ atike ne mia lɔ ya ƒe mia nu atike ke mia ŋu dɔ me. Ɖeko mia va xɔ abi. Isi edɔ ɖe wo kanɛ anya nu yi nyo dɔ. Woasa avɔ le dɔa ta. Kapi ada dɔ nɔ le sia. ɖo sa vɔ hafi ada dɔ ne ama ame ya be tɔgbi gã nana o jamframa is telling the truth. Congratulations, God bless this Richmond Agbebiangu. Okay, Richmond Agbebiangu tso finte tututite alumane ne manye du ma fo Richmond. Okay, obe me yo du a ebe nye o kata gblom ne la nya teƒe tututu ne le tam Yehowa ma ne yira o Ne kiki a joy me. ka do fia be vɔsasa ma me kpɔ be wo te kɔ na lã ro ha kɔ no vɔsa mi Yema. abe ahonwe Le kpɔ eya le nu kaka me nu yi me biɔ. afi na ahonwe kple Eya tɔva nu yi me biɔ. Ebiɔ na lãwo keke ebiɔ na lã de sia de bɔ. Elã ye nu ya le wɔ ma. Me lã ye wo ka nu ma bɔ ko lã yi me biɔ la vɔsa dzia. Yo wɔ na me. Aha yo wɔ na me. Ta me nyo be de ko ya tso ko be elã de kpekpe wu ne.
eya do biona la kela no maji o avosan no gbona be la mano ji o avosasa ma mekpo be la do lia no kwe savo mo wu na la o la ba honu ira akpo be uko he alo bre ya dabi te vo agele no maji bona kwa akpo be me ye la echita be ma tutu le ya le nkakam Davi ne kanu anu yi kan wa bia ko nwa bio yi wona ne kono zube ne ke ye no bala ko kono ko enla masavo kwa ajeji na ji ajena ji okay ameya anu ya togbia mime wonu na mi fo nu to dire kukunti vo ne babia over ama mime gado babia reka kura dire kukunti o but apatafa babia le bana do ti to kukure de mbedo tafrache ne wona aba yele nu fom tu ge aba to kukure de me ne bi ekudra be yele ge fifi lai gakene ekudre sia ya eno edo kwekpon le yo de kofe me etua lo duye me etua ne ekudre no edo kwekpon le tefema ba ko do ku ito matia ma ko epo nu ono ojiso afa na ko yiwu nu ko na ifa ma ko ito matia ma ko ifa agbeno no be agbe am iva ijanyu sia ta jidopo ebonu nu sia nu kela wo a to jidopo ko we janyu no Nusi anu ike na wachi choji dopo ko abe prince good evening okay abe do agbefia nyina mi me hia mi apekperengu nyantuma dowo mu la abe ye fantuma my manhood is not working anymore please help me I'm ready for everything abe ye fantuma dowo mu ekome nu yo togbe na joalade wo chana anu amachiu akode no bo no kono lilim de tikpito pite mo wona do and mafetu mo wona do enu ehia konye be na cho na ji na ojam frama fa mo alabe efe kapoji sinye 0559 kapoji si ya ye ma le mi jagba be efe kapoji sineva 0559449221 0559449221 eye enye efe kapoji si ole gapopo ya ma menye be nu ofia mi le letefe ya wo we de depo doko wo na letefe ma nyam globe amagbedo wo wa zigedia mi atogbu o keno amagbedo wo ma gedo oli ade ojikpli o okwadre okpa magbe le dre kukuma amado oli omranya okpo na be ntegane amomo odomoto de enye na ojam frama menye be ko na yigbo kwa kwamachi be neza awo ne hia be wake elebe wake ne hia be waduti na wa elebe waduti na ne hia ba magba wakwe na be na ba le lafama ne mai wole ye nu ike gado jijolenti ebe ne yire tefema tefe nwenwenwu le tefema ike na go le na mlo tefema wa dadona ne tsevoa na gbugbo yire tefe no ba made me vigimu alo amade me kposoro ne wadowa menye de sia de yenye gbogbo enya wolo de tu biarelia amamabu amaroku do doreji ganyenye ye wo be de tu bima me kposoro wado no ba made me kpo vi wajiwa amade lia ewona no va yikpo ye ba le fudem ne le gafufu ya matutu ye jamframa be ye ho ma wo amagbeto la be na mi de bibra me kro be bibra be mi agia be futaka wona ye tanenye be egba na kposoro de la be zigedia akuhi kele de tugbo ntinye be esoro de kle vigigi nenye be ne kpo esoro de voa amado blo na be ele vigiga mi akpo na o jamframa be nenye ba ma de kediklu ne ne male gbogbo ma jagbagba be na va ye ugbo your kapoji sinye 0559449221 viwolia tagbodi bi agbere ne de vima obo mesebo bebe never tefe ma mi apo John Sheja ogbo be America dana tagbo we bleto dafa America dana dafa to viwolia ekpo be tagbo gbegle di bi adefu ne de via alo de via lia akpo be de via po no no di bi atro do lia ko uji de via gomodo po le bona le ne cho de vi mo melenio ele yo mele fudem ne egba jagba na yide tefe ko na be kasuwa Liberia camp trasam de do tefe makwa ofe kapoji sin 055 yemale moyaji twe komia kpola ale tututu noge wala na ojamfra ale ke tututu mawo hafi sronye blenye yedumi na no vivim abanyichi ene maha akpene le dimona na ma fia no moji fia ma fia no moji lawo ukuso na domola vivi ma le dimona eduo wa twe dare jagba la dimona fike kelele kwa dimona alo la yola kapo mogodo ye plo mi agble asegom de se so de ya vivi se sebe nu ki akwete mo
Ameya your vibe you know pele until a promise and fail pito to mo agamba good evening Torgbui please Torgbui Jawagba mi akpere ntinya ma solve problem ma nyangu se ma mele ntinya oro nyanya ngusele ti nyanyanu apobe nyanu ikobe nyanya ngusele ti ngusafete ya ole amesi one ngusenye nana ojamframa never gbogbo manyawo gbogbo mododada la magbowa egboy ole nana mejibe eyi de miajo amayo kata omo chore keleme na magbo amagbe fe vanyenya omo bui abanu no mejibe na phone na mama 1 minute afi miajo minute le kafi akpa dena me toji no de siade nu kekele le fude no re amagbe yi woni chekwa na kare chinyo miawe ne manyu ne va nye tonti ko kpogolo gbono esia ne va ko gbono nye tonti ko bo tagbo gbele no le tutu chi ko mo pa mo wo fo mo yaton omi so so la mo no nu kake mo nyule fude na gbe mo le nu jira mo tagbo no le so dibe ya de alo le dibe ya so mo ile wo agban o do pe le wo mu do pe ya tagba la timoni ne la karantinya nye no ma le fima yo nye no ma mi kulu ya ko nu fo tagba la fike kemele ya me le kasua la bera campo ne do fima de blobe yile tanza suzi papa ya na dara mo adafato papa ya dara tutu do igbo yimile le esia fike kan ya me do moto le ba do le fima po la po ka fa ponye la po te fo yi la mlo ba de fou ne va de viola popo et tombe le fima popo bo voiture le nous faut donner ma mire le nous faut donner hunu ele nyo le ko voiture fo tombe de to no yon ya do da to ti la ko pe na mo gbetonti mo nya mo de ka fo mo do be nyo ni ke ko mo le fude no agbe ya to mo kwa jagbe la timona la po ka fra mi amoyo le ba de dire kasua ni mi avano dire po awo bi ba no dire kasua ne do kasua de female la bera camp mo vule do la bera camp mo vu la be di ne le be di de blobe ile yi le tansa suzi ne do fima bokwa la po do pe ga le fima la gere jinya nuke ko fude no kwa ba kpere nti o Martin Kosi Jekbe Nenami 20 CDC na makenye Vaida Tobizo Nenami 10 CDC Emmanuel Kosi Akpo 5 CDs Abbas Koblan Apedo 20 CDs Divine Eche Gbologan 10 CDs Bernard Ngoyi 10 CDs Asem Hia Koblan Davison 11 CDs, Francis Jupiter Vojogbe 20 CDs, Kingdom Koku Mensa 20 CDs, Wonyo Elizabeth 10 CDs, Victor Lady 10 CDs, Charles Semebia 10 CDs, Blaise Agbakbe 10 CDs, Naomi Azuma 10 CDs, Moglo Actor 10 CDs, Asafu Mensa 10 CDs, Augustine Awuku Atakpa Nenami Augustine Awuku 12 CDs na makanye Richmond Agbebia 10 CDs Philip Kofi Sechofia Awuku 10 CDs Senanu Yao 10 CDs Innocent Jamade 10 CDs Kaja Eric 5 CDs Mary Adosro okay 10 CDs God First okay, Germany nele guy Domila too. That's 20 CDs. Oscar Christian Nogbeji 30 CDs. Nana eyide. Akpe. Anya kelasio na evedu kwa afemi ajo. Ni maglomi ofodu. Mi gba na dekon na buromi. Isia. Mi gba na dekon na buromi. Fi kelele. Le dekon le duo me jagba. La yi. Le doji kwa yi. Bangolo ba po magbogbo esia ne la kplo Yesu ya ba ku le dure meta ye yi de konuji ne la wo de konu anu agbetiti la ngbaji apene mi toji no la esia Sheta mamata 10 CDs ye na makanye cha Semebia 10 CDs Famous Enuma 50 CDs Ali Kubwafo 10 CDs Beatrice Ajo Dogbaji 10 CDs na makanye Mata Dumesi 5 CDs Afi Dogbe Beto Torgbui Akorsu Adenlia Bada Pabanya Glo now na ye wo amawlo ni chokosra igbo na
gododo lenti amayi okata wo pepere mutina migba ye gbedodo be ni chokosra ye wa ma one jashi kore mi afodoji e menenyo na mesiama bye bye